ال10 ايام اللي جايين كلهم فيهم حاجات حلوه. انا لو هتكلم بوعي زمان، طفله بتلعب كويسه مبسوطه فرحانه، بس دايما وانا صغيره كان عندي فكره عمري ما هنسى. كنت مره واقفه في البلكونه وعماله ابص على السماء واقول يا ربي سبحان الله المنظر عامل كده ليه. كنت صغيره جدا وافضل اقول لماما بصي ماما المنظر عامل ازاي، عارفه اللي هو بيتامل بشكل مختلف، بس ما كنتش فاهمه ان ده اسمه تامل. بصي يا ماما مش عارفه ايه، طب هو ده بيحصل ازاي، ده سبحان الله. وكنت دايما برضو مثلا اقول النهارده ايه، النهارده الحد انا هيحصل النهارده كذا حلو، بكره هيحصل كذا حلو اللي هو مثلا يوم الاثنين، ويوم الثلاث هيحصل برضو كذا كذا حلو. كنت افضل اعد لحد ما اوصل ل10 ايام اقول الله ده ال10 ايام اللي جايين كلهم فيهم حاجات حلوه. الله، دي فطره ده يعني وانت طفله والله زي ما بقول لك كده بالظبط. عمري ما هنسى افضل اعد مع ان ممكن يكون في النص في حاجه مش حلوه، بس انا ما كنتش ببص عليها خالص مع اني لسه صغيره جدا. ولا ده بوعي زمان اللي هو بتتامل تبص تبقى مستغربه السما عامله كده ليه، طب ازاي ده العصافير بتطير يعني عارفه كانت في تساؤلات كتير قوي جوايا. بلس بقى زي ما بقول لك ان انا كنت شايفه دايما ان النهارده حلو بكره حلو بكره حلو وبعده حلو وبعده، بالرغم من ان ممكن يكون في حاجات ممكن تكون مش حلوه زي ما بيقولوا، بس انا ما كنتش مفسراها كده.